laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. يونو مفهوم التربية في منظور الإسلام هناك يختلف الناس يوني فامو غنون دين نيدي وندي وني دين كفامو يدينا كان لون جما وني نوتو دين non kadi se yiltike alqur'ana on labbina ni dum pos no labi fo kadi alqur'an no labi fo ka sunnaji nelaado sallallahu alaihi wasallam bani adam imo hato jini e needi so hebali needi o perde Allah subhanahu wa ta'ala tagumo wadi material ji e makko dim material ji si di accitirama ni needi makko ni bonay resultat makko wona nato o yite yawmal qiyam haray boni parce que kala ko jokkaado fu ko na dogede fu ko fiha aljanna hebo yite dal kala goddo ko darji ka anna do ko hebi ka anna do kala ko hebi so ma yonati yite haray ko perdu haray needi makko ni ko bondi kala non kadi ko fadi aduna kala no warri so ma yonati aljanna haray ko kanko ni ganyi no haray needi makko ni mo'ino aduna Allah subhanahu wa ta'ala holli wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah yaltini on ka deedi yumma mon fus on anda yowondiri e gandal andugol ko wadete ko accete ko huwete fus on anda Allah wadi non material ji hande kadi hanaadi ne'ede mawnine toppite fi ha neddo wada ko o tagira kon gonu Allah wadani mo nanirde e faamirde e yi'irde fi yo waawu wadude ko o tagi la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha dido material ji ko di Allah bay tagimo tay fu yo anda ko dido Allah waduno ton ha o rewra e di o jarna Allah jonno si dido di ne aka haadi boni hara resultat makko gonnum dido bernde den taskota gite de yi ata noppi di nanata ko Allah faala kon ko tigi tagirako haray ko honnum haray ulaika kalan am haray ko bendo way wa mummunte haray be don way wa mummunte ko tagiraka special fi dewal hay fi reway Allah on tagiraka special fi dewal tagirado fi dewal on tigi bay o ne'aka ha o wona rewowo o hewti daraja wongu nannintinede e mummunte ko ɗum waɗi haray neɗɗo no hana toppitede ko ɗum waɗi kanko neɗɗon ɗo yo wonu goɗɗo no woodi mo o halfina nene makko e ben makko jimmiɓe mo ɓen premier ko goɗɗo halfina ko ɓiɓɓe makko ɓen ɓe woni jiidade ɓen e ko kala ko woni ley makko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki حديث متفق عليه مؤبلة بن عمرو بن العاص فيلي نال ماكي ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار وفي رواية إلا حرمه الله على الجنة الله سبحانه وتعالى حرمنا ناتقول الجنة ودغنتو ناتقول يدي on neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala halfini gaynateri woni ha o maayi tawi gaynateri nin o waɗaldi ka Allah faala yo waɗundi ɗon on ɗon ɗen si o maayi hade bannu harmani natugol aljanna o dagani ke natugol yite ko ɗum waɗi haray fala budde jamo yiltoɓe toppito nelaɗon sallallahu alaihi wasallam maaki hadis mo Abdullah ibn Umar filli muttafaqun alayhi kadi wonɗo ko sahihain nelaɗo maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mo be mon no halfina mo be kan lantete ko halfina idan din anno ne laado sendiri non ko gaynateri jidi wal imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ul an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ul an ra'iyatihi idan goto be no halfina Allah lantoyto makko on tigi halfina ko halfinaɗa kon fof si boni hino négocio sina bani adama si bani adama boni négociotako ko ɗum wande tawno kanko bani adama on ko ardi ka leydi ɗo o fi objectif wonɗum lontal ka hor leydi Allah nde tawno mo be ko ha e taw woni wuurde on tigi feƴƴa iwtirowo ɓaawo on noon si o moƴƴani hara résultat fa halafa
min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Jonnon oɗum waɗi sen yiltike alqur'an e sunna nelaɗon en ari jawanibu tarbiya, jawanibu i'dadul insan, jawanibu takwin hadihi albashariya. En tawa alqur'ana no yewti en ko honno neɗɗo toppitorte, ko honno tuma o fuɗɗete ne'ede, ko honno o fuɗɗorte ne'ede, ko hoore honnum e honnum e honnum o ne'ete, fii haa tawa o wonoyay lonto moƴƴo, yani waɗowo ko Allah faala ɗum e leydi ndin, nde tawno ko Allah faala ko dewal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ɗum Allah no moɓani ɗum e cortewol gotol e ayeje yogaje e page goto pet yilte suratul Luqman ka issa hakkunde Luqman e ɓiɗɗo makko no wajornomo ɗon. Yahon ndaaro ko karamo koɓɓe yewti ko honno Luqmana ne'iri ɓiɗɗo makko ko rettuma fuɗɗimo ne'ude honno ne'iri mum. Kala tarbiya fof lasili mum on ko ɗo ƴetta, kala tarbiya wopondirɗo e o tarbiya ɗo ko ne'a ko nafata. Sabuna neɗɗo si o nafay koye piiji ɗiɗi o ne'ete, a ne'aymo telen aduna, a ne'aymo telen laaha. Tawa himo waawi wuurde ka aduna ɗo, andude aduna on konno waalori konno yarata, hara ɗum kadi dérangeali mo hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala. Kala e makko manko kum a tawa e dérangeay programme no Allah wallidiri juɓɓudi ndin noon. Ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala jantani en ka surat Luqman jawanib tarbiyatul insan, bangeji ka neɗɗo ne'ete e hoore honɗum o ne'ete. Allah subhanahu wa ta'ala o wi en wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Allah yeti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hakimun yuhibbuhu Allah wa yuhibbu wa laysa min al-anbiya wala min ar-rusul. Luqman komo Allah okki hikma e faamu e kulol Allah, yiɗuɗo ala mo Allah yiɗi o jeyaka e annaba. Allah wi nelaɗo janto oɗo tuma nde o wolanno ɓiɗɗo makko, yani at-ta'bir bit-tasghir yadullu ala marhalatul bidaya, yani wi'ugol Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya, bunayya ko tasghir ibn, wa litasghir aghrad, wiyete ko tasghir ka haala luga hino mari famndeji, wa min al aghrad at-tarahhum, holli wondema ko ka boobo yaagal, ka tosoku yaagal, ko ɗon Luqmana fuɗɗi ne'ude ɓiɗɗo makko on. O accali ha tuma boobo on ƴoƴi, o accali ha tuma boobo on wowti andi piiji, so fuɗɗimo ne'ude. Ko pullo Fuuta wiyata kon bullal ko e baggal seeɓata, ka bullal ngal fuɗɗi seeɓude o ko ɗon o fuɗɗi ne'ude ɓiɗɗo on. wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, o wimo ya bunay la tushrik billah. Qawlu la tushrik billah holli ko honɗum on tigi adoranteneedi, ko honde tuma fuɗɗanteneedi, kaka o wi ɗon wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, holli ko honde tuma o fuɗɗanteneedi. La tushrik billah ko honno mo fuɗɗoranteneedi. Fala budda jama yantabihun, yani si a falji hutuwaji ɗi alqur'ana waɗi ɗum résultat on kadi yaltoyta no faaliraɗa. Idan ko ka boobo yaagal ko ɗon on tigi fuɗɗete waajeede, ko ɗon o fuɗɗete holleede, ko ɗon o fuɗɗete andineede, wonɗum kadi o fuɗɗorante ko humindirgol mo e Allah subhanahu wa ta'ala. Ko yettagol haa boobo on tawa no andi Allah, o mawnida e andugol Allah subhanahu wa ta'ala, o fuɗɗorane ko ɓurata mettude Allah kon, ko Allah ɓurata tikkude kon, tawa Allah yaafota ko son tigi maydi e muɗum, o fuɗɗe andineede ɗum law. Ɓay Allah holli en ka Qur'an inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hafrata kon ko kafiɗay, ko ɗum ɗon o fuɗɗorante ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Finon yo waawu accude ko ma ɓanginanamo degré konko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi,
o ɓangiranimo inna shirka la zulmun adim nde aya on jippino suratu an'am munadara waɗɗo hakkunde annabi ibrahima e yimɓe mum ɓen ɓay ɓe waɗi munadara haka sakkitorum annabi ibrahima landino yimɓe makko ɓen fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun ko hondi e feddeji ɗin ɗiɗi shirkanayde allah nden ila ka ɓe fokkiti toon yewtere nden وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراكم هكذا أي جاري هاتون كسكتور النبي إبراهيم نولان بيبه فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون سبنا كنا لو مدونا دوغاني دمبرنا أتو هولاري ديجي جونو فد شركنا عند الله ني فد وند التوحيد كوم هاندي أتو ديجي جابوا يوم أرجسان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بن غوم دي الله سبحانه وتعالى بجلي ديرالي غوم نانغال اتوني دين اندي ايام باي جيبيك شق على الصحابه تيدونو اي صحابه بن بي فاينا لا يظلم نفسه كوم بوي امي وني تونيا تا هوري مو ماكي ليس كما تظنون الم تسمعوا قول الرجل الصالح لابنه لقمان اذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله تي اون تون ايه في اودو ايه كودون كارما ko be be maki ka aya surat an'am ka Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn yani atlaqal amna wa lam yuqayyidu bid dunya wala fil akhirah holli wondema si tawi on tigi o labbini e tawhidun o wuri e tawhidun o shirkanali Allah himo mari holare ka aduna himo mari holare ka akhirah idan ko duwadi holli tobbere aranere de biddo adete ne edemu ko humindirgol moy Allah subhanahu wa ta'ala sa humindiri moy Allah heba ko wete gon alwazi' an-nafsi yani heba kanko tun ka o woni wo no o woniri wo himo wondi Allah subhanahu wa ta'ala himo andi dum don o wure ka leydi no Allah falira yo wuri non o yeddata Allah o shirkanta Allah subhanahu wa ta'ala hunno no woni ko dabba e biddo ko wadi dare annabi Isa alayhi salatu wassalam bay o hebama min ghairi ab ma bini yumma makko anini yumma makko nde tawno ko anda ko sonnajo jibinta sinara mo wondi e muudi hinole am maryam al battula ko andiraɗo kulol Allah o addoy ko goɗɗo anda ko ɗum waɗi yimɓe makko ɓen felimo ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya résultat on fa asharati ilayhi ɓe sappi bobo qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ndare ɓe wi'i ko honno min yewtirta boobo mo ka woofurdu o fuɗɗaki haala o anda ko wowlete probléme ji ɗiɗi no ɗon nene mariama no yuwa Allah subhanahu wa ta'ala no yuwa ko boobo on laɓɓinta ɓe ɗiɗo kala ko boobo on laɓɓinta Allah ko boobo on laɓɓinta nene mariama joni noon ko ɗum holli neɗɗo fala budde o ne e aqida selluɗo tawa o defanda e haqqeji Allah subhanahu wa ta'ala oɗo boobo hino nene makko hino toñira zina hino Allah subhanahu wa ta'ala hino sifora sifaji ɗi o handa ɗuytal ko ɗum sifo wondema himo mari ɓeygu boobo on ko atti defandude ko Allah subhanahu wa ta'ala qala inni abdu o wi min komi jiyaɗo Allah ay lastu min ibnillah wona mi ɓiɗɗo Allah komi jiyaɗo Allah jiyaɓe Allah ɓen Allah taguɓe idan o defandi Allah subhanahu wa ta'ala on tuma noon o defando yumma makko wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya idan ko neɗɗo on fala budde taw mahamo hakkunde makko e Allah tiiɗa hakkunde makko Allah subhanahu wa ta'ala ka o woni o tawa mo andi oɗo e mo huli on ko ɗo toɓɓere arandel ɗen e ko ɓiɗɗo ne'ete ko ɗum waɗi si satti ha satti ɓiɗɗo on si a ne'imo e hoore ɗum ɗo satti ha satti ko Allah o jiwganta kala ko woni annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ka nder kaso e hoore ɓittende e hoore sattende nde o wonni nden nde ɓe o sokidanoka kaso ɓen faala yo walluɓe haajuji maɓɓe
tawi o yii e maɓɓe lundagol Allah telen bangal shirku oɗum ɗon o adorannoɓe taw ya sahiba sijin a arbabu mutafarriquna khayrun amillahi lwahidi lqahar idan ɗum ɗo holli neɗɗo fala budda o mahe e aqida taw o adi kon fuu jon noon e nder yewtere ko annabi e ko Luqman al Hakim yewdata e ɓiɗɗo mum kon toɓɓere ɓurde hittude ari ɗon ko ndu woni birrul walidain ko ndu waɗi simi wiyan toɓɓere ɓurde hittude Allah subhanahu wa taala ɓilu birrul walidaini hakkunde jumlatayn aqidatayn Allah subhanahu wa taala o yewti annabi Luqman yewti ɓiɗɗo mum fi shirku ko Allah jokkini yeeso ɗon ko wassayna al insana bi walidayhi min wasiike ɓiɗɗo on fi yumma makko e ben makko o yewti ɗum ɗon haale ɗon on tuma kadi o fuɗɗiti ya bunayya innaha in taku mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fi l ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir jon noon Allah subhanahu wa taala ɓili hakkunde ɗon ko wiyete kon birrul walidain ko ɗum waɗi holli neɗɗo on si o ne'ama e aqida on haa timmi fala budda o andine haqqe yumma makko e ben makko ɓaawo andugol haqqe Allah on ko haqqe yumma makko e ben makko on artata Allah subhanahu wa taala haqqe nene e baaba o jogidir e haqqe makko heeriɗo mo tawi o yiɗa ɗum ɗon tuuse wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ko ɗum Allah subhanahu wa taala ɓili birrul walidaini bayna al jumlatayn al aqidatayn honɗum woni ɗum hollugol importance ɗoftagol nene e baaba ɗen andi hino araka luga ɓenna jumla itiradiya wiyete jumla itiradiya ko konngol wongol hakkunde jumlatayn mutalazimatayn aw ibaratayn mutalazimatayn mubtada e khabar ma fi'lu e fa'il ma sifa e mawsuf ma shart e mashrut si jumla ɓili ke hakkunde ɗi ɗo ko jumla itiradiya ɓeynatam ɗo ɗen Allah subhanahu wa taala ɓili birrul walidaini hakkunde jumla gooto na dey jumlatayn ibaratayn mutaradifatayn ma ibaratayn ko hakkunde aqida e aqida ko ɗon ko ɓili birrul walidain hollugol importance birrul walidain o holli neɗɗo ko yo neɗɗo kadi e ɗoftagol nene e baaba andugol haqqeji nene e baaba ɗin ko ɗum ɗon o wawata wonde neɗɗo wurowo no Allah subhanahu wa taala farila noon wa wassayna al insana bi walidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al masir ɗum toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere tammere nden o ne'e hande kan noon e dewal ɓiɗɗon o ne'e e rewgol Allah hara o wonay neɗɗo dew yangantoɗo ko o tagira kon ko ɗum Luqmana jokkintini ɗum kisan ya bunayya aqimi salata ñinnu julde karmo koɓɓe maaki dhikru sala yandariju tahtaha baqiyatul ibadat jantagol fi julde nden ko heddi e dewe ɓanduya ko fopp naati ley julde nden sabu na ɓaawo aqida on ko ɓuri mawnude ala amalul badaniya ko assala idan si tawi julde nden jantama reɗeya dewe heddiɗe fof jantama idan ko ɗum fala budda o ne'e e dewal hande kadi tawa ɓaawo aqida on sellude ɓaawo ɗoftagol nene e baaba tawa hande kadi waɓutuji Allah ɗin ko totteteɗi kadi tottete ɗon wondude e timmugol sartiji e tugale ɗen e wajibuji ɗin e sunnaji ɗin tawa ɗum wopatamo kanko jiya ɗon watti hoore ɗon ɗeya dewe heddiɗe korka hajju zakka so yi ɗo goɗɗo hino ɗaɓɓa jawdi wi'e taw ko yo gerde ittu zakka ma hay zakka ittata ko needi ndi woni ne aka hollaka andinaka accida tun e hoore mum yo waɗu ko waɗi o acca ko acci o so yi goɗɗo no wona no wi'i hayala salaka juulirde hayala falaka juulirde o jooɗo o jokka hay makko business makko o ne aka so yi goɗɗo suumayno daro hama e haaju makko ala e hoorugol ma ko hoora seeɗa acca o hollaka ko ɗum Allah subhanahu wa taala holli nelaɗo sallah sallam ko ni Luqman ne iri ɓiɗɗo mum o ya bunayya aqimi sala ñinno julde si tawi woni o ne'imo e dewe ɗen
dewe ɗen timmi tawi o woni hulowo Allah heɓi aqida selluɗo woni ɗoftotoɗo yummakko e ben makko o ne'ama e dewal rewgol Allah hande kadi o ne'e e eggingol ɗum e hewta tagore Allah nden al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa'mur bil ma'ruf onni mo kadi yamir ko moƴƴi o ne'e e ɗum kadi tawa neɗɗo on ko mari ko hina kanko tun jeyi tagore Allah nden kadi hewtay sabu noon ko noon Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi ko goɗɗo woɓɓe yottinan tawoɓɓe ko noon ardi ila nelaɗo sambal ila annabaɓe ila fewno da'wa fuɗɗi koye woɓɓe yottinan woɓɓe idan ɓiɗɗon o ne'e kadi e yottingol oɗo da'wa e tagore Allah nde tawa ɗum noon kadi no jeeya e himmeji makko ɗin ko honno nde ɗo tagore daɓɓiroyta yiide ko honno ɓe heɓiroyta aljanna sabuna noon si ɓe noddaka ka Allah ɓe arataka Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kuntum khayra umma ukhrijat linnas kuntum khayra umma kono laati mofti ɓurɗe moƴƴude ɗen fiyon ɗum onon ko fi yanganagol yimɓe ɓen tagira ɗon khayru nnasi anfa'u nnasi linnas ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ko ɓurɗo moƴƴade yimɓe ɓen ɓurɗo nafude yimɓe ɓen alaa ko neɗɗo nafiri neɗɗo ha hetti wallugol mo yo daɗo yiide heɓa aljanna alaa ko neɗɗo nafiri goɗɗo ha hetti wallugol mo yo daɗo yiiɗo heɓa aljanna kono noon o daɗi to heɓa aljanna ko hollugol mo Allah no dagiri ɗum Allah no harmini Lukman no jeeya ko yamiri ɓiɗɗo makko on ɗum ɗon watti hoore ɗon o yamiramo muñal sabuna noon gurdam ɗan si a muññaki a naɓata ɗam hay si a timminoyi ko tagi embere ko happanaɗa kon kono nano haniri noon timmiroyta sabuna adnan himo yowdiri e sattendeji e lorraji e tampereji huwondirgol e yimɓe ɓen no satti buy dullanɗe ɗen no ton toñoɓe ɓen no ton jattoɓe ɓen no ton kansoɓe ɓen no ton si a mara muñal a perde ka aduna ɗo si a mara muñal sabuna noon hino satti ha yanganoɗa yimɓe tampanaɓe sonjanɗaɓe yiltoɓe ƴetta ɗum fof ɓe yaaɓa e leydi ɓe diifa si a mara muñal haray a perdi ko muñal ngal tum wawma wallude hewta ko hanɗa hewde ɗon hara a perdani ko ɗum waɗi muñal mara ko wiyete kon baraji happaɗi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab muññiɓe ɓen koko alda e kontore ɓe jontete baraji maɓɓe hay julde e mawnude no happana baraji mum julde jama salatul jamaa afdal min salatul fadli bi 27 daraja amma muñal o way ko ɗum waɗi ndaari aljanna si aljanna naatama naatoɓe aljanna naati aljanna yo Allah waɗe e maɓɓe naatoɓe yiite naati yiite yo Allah dandu en tawi hannde kadi naatowo aljanna ala naatowo yiite ala lanni mayde hirsama waynodirama ya khuludun ya ahlan nar wa khuludun ya ahlal janna Allah immino e dental malaika kono werna yimɓe aljanna ɓen Allah tawɗen tawa e wernoteɓe nde ñande Allah holli en ɗum ka suratu ra'd wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bimada bima sabartum ko fiyonde malaika ɓe no bima sallaytum bima hajajtum bima zakkaytum بما بررتم والديكم بما فعلتم كذا وكذا لماذا اقتصروا على هذه العبارة العظيمة على هذا الجزء من الآية بما صبرتم ستود كلا كواتا كأدنى دو سيمونيال جوكالي كو بيردي ناري القرآن كلا كألا يميري دوال وجوكين تناي مونيال كلا كألا يميري هوني تيرو دو جوكين تناي مونيال si mo perdi muñal hara o perdi gurdam o perdi lakhara idan ko ɗum waɗi si Luqman al hakim yamiri ɓiɗɗo makko no Allah holliri ko sortu Luqman o wi wasbir ala ma asabaka ɓiɗɗo ko neɗɗeteɗum e muñal hara naa ko woni wo mi yottoto naa ko woni wo mi habbima on tuma hiɗen yawmal qiyama no habbima ha ñande darngal so habbi ko goɗɗo ha ñande darngal haray moƴƴa ko taw ñande darngal si hewti ko hewti ɗum an wona kala yarshi Allah habboɗa ko gerdeteɓe to ko gerdete kono sino woodi joganiɗo maɗa habbimo ha ñande darngal a wona hiɗa habboɗamo nde tuuru makko nde tuuruma no hewta fi yo regi no haray so fi wata habbo ha to muñño
wasbir ala ma asabaka muñño dow ko mon inna dhalika min azmi l umur ko ɗum ɗon ko ɗaɓɓete ka leydi ɗo piiji tigi tigiji ɗin siɗa ɗaɓɓude ko wiyete azmul umur ko pellite ɗen tigi haqiqaji ɗin ko ɗin ɗo woni azmil umur ɗin noon ko heɓorta ko muñal inna dhalika min azmil umur innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin kala muññiɗo kaɗo huli Allah haray on ɗon o gañike par ce que golle makko ɗen bonata hande kadi ɓiɗɗon o ne'i idan sa ne'imo e aqida a ne'imo e birul walidayni a ne'imo e dewal a ne'imo e yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni a ne'imo e muññagol on tuma ne'amo e jippitagol hande kadi won insan mutawate hana wonali neɗɗo haawitotoɗo hoore mum min ko min waɗi hunde kaari ko min waɗi hunde kaari kaya wono fillo ko waɗi yoɓaka taw hollamo wondema mo yiwo yo tamƴino no ɓurimo ko kanko woni ley ko ɗo woni dow wona neɗɗo jippitiɗo hoy yani na jaasowo ko yani ko jippitotoɗo hara o jaɓal o senidira kadi catégorie ji yimɓe ɓen o senidira lamɓe ɓen karmokoɓɓen e yani yimɓe ɓe Allah jonni martabaji ɓawi pelleti waɗi yimɓe ɓe Allah teddini kawr leydi Allah ɗo o teddina ɓen o teddina goto ɓe o jonna haqqe mum o yu'ti kulla dhi fadlin fadla goto ɓe no mari haqqe o jonti on tigi haqqe makko hara jaɓal ngappitande hay goto Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum holli en wala tusaɗɗir haddaka linnasi wala tamshi fi l ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sawtika inna ankara al aswati la sawtul hamid on tuma o innimo wata woni mawnitino ƴuufinowo gaɓɓude mum wata woni yahowo ka leydi no diɓɓano toona balbe mum ko min woni min menen ko menen woni menen kay mo yi'a o mo janto menen woni kaari en goɗɗo goo o inni o ñande goo fottuno e goɗɗo ɓe diskidi seeɗa e nder otowal o yewi mo tappi ɓene ti connecti e moi on wuy hulikta min ma in mahini yahruju min bayni sulbi wa tarari ko a neɗɗo tagaɗo e toɓɓere mani no yalte e ƴeɓerde debbo e keeci gorko ko an woni on en fof koye ɗum ko min turabin suma min nutfatin suma min alaqatin idan si a andi ɗum ɗon a waɗay dow kono si a andali ɗum ɗon a sikkinandi ko a futtuɗo haray a townay hoore ma townintinoɗa Allah le no wawi liɓude ɗum man tawada rafa'ahu llah wa man tarafa wada'ahu llah ma on tigi o anda ɗum ko ɗum Lukman kadi janni ɓiɗɗo makko yo ɓiɗɗo makko woni jippitiɗo yo wonu yankinaniɗo tagore Allah ni ko ɓe handi kon harana ko Allah jonnitete ko ɗum no ɓawo andude aqida on haray hande kadi ala ko shirkan Allah subhanahu wa ta'ala idan o wi kadi waqsid fi mashik wagdud min sawtik yaw haraɗa hakkini piiji ɗin fof ko ɗaɓɓa koko hakkini kon neɗɗo nayo fantin wona yo raɓɓin ɗin koyo wonu hakkindiɗo wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata yani mofte hakkindiɗe ka konguɗi hakkindiɗe ka dewal hakkindiɗe ka gollodiral hakkindiɗe ko ɗum woni ko ɗaɓɓa ko tigi khairul umuri awsatuha hewtugol ɗon noon ko ɗon iblisa jooɗi ko ɗon iblisa wi la aqudanna lahum sirataka al mustaqim wondugol neɗɗo iblisa haaju makko ala ko ɓurtintama ko raɓɓinɗina kala ka yaruɗa kanko mo andi haɗa o gañike kono ya woni ko ɓedda kon juste millier harɗa ka hakkunde tigi a yara to ka konguɗima ka findema ka dewalma ka huwodirema e tagore nde ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum e moƴƴere makko wawantama ɗum ɗon ko ɗum an Lukmana wiyen ɓiɗɗo makko noon waqsid ay hakkido fi mashika wagdud min sawtika jippina konguɗi maɗi wata wonu neɗɗo dundaranke wata wonu neɗɗo ñaaɗuɗo wata wonu neɗɗo loɓuɗo wata wonu neɗɗo jaasuɗo woni neɗɗo hakkindiɗo idan ko ɗiɗo piiji ko wiyete jawanibu tarbiya fi surati Lukman kala ka ƴettuɗa tarbiya e alquran e sunna ko ha ɗo wonɗa arde gardi neɗɗon si o ne'ama e ɗiɗo haray hande kadi a heeɓi neɗɗo ɗaɓɓa ɗon kawr leydi Allah subhanahu wa ta'ala hande kam noon fiyo ɗiɗo heɓo ko honɗum waɗete ɗiɗo heɓo hande kadi konno ka ɗaɓɓete ko ɗiɗo waɗete heɓo hande kadi ko gandal fiyo neɗɗo heɓo ɗi mo jangali kanko e ɗiɓe waynodiri fala budda o janga si o jangi diina Allah kan
o jangi sunna nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko on tuma o wawata andude laawi iblisa sakkotoɗo muɗum par ce que iblisa himo jokki innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la taraw kanko e fedde makko nden hiɓe suuti henen kayiyataɓe joni hakkude men e iblisa e kono mumum ko guerre ila fewndo baba adama iblisa ene ɓiɓɓe adama ɓen e ɓiɓɓe iblisa ɓe ha joni ko guerre wonto joni noon kanko iblisa e kono makko mum hiɓe suuti en enen en sutaki ɓe joni ɗe wadde guerre kamɓe ɓe mari arme timmuɗo an arme ma on fof ko dardota iblisa ko gandal arme ma on fof ɗum si allah subhanahu wi ya ayuha alladina amanu la tattabi'u khutuwati cheytan koton jokkutaɓe seytane kono noon ronkirta jokkude taɓe seytane en anda taɓe ɗen hollima fala budda anda par ce que kanko seytane ko noon golle makko ko yamirta ko fahishaku ko yamirta ko munkar koko boni tun o yamirta ko woni noddude ko yo yiite naati innama yadu hisbahu liyakunu min ashabi said ko ɓe woni yimɓe naatoɓe yiite dulba ko ɗum kanko ni haaju makko annabi soti ibrahim yimɓe naatuɓe yiita ɓen e iblisa ɗen anndi ko ɓe waddoyta jono fiya daɗu ɗum ɗo fala budda jannga allah subahana taala noddima e ɗum ɗo fiyo ɗi piiji ɗi jantiɗen ka surat lukman ɗo fiya heɓuɗin fiya tawi e jeyaɓe ɗin fala budda jannga joni noon tarbiya on ko ɗum waɗi fuɗɗi jannugol on tigi ila ko woni to sukuu ko ɗum waɗi abu hurayra radiallahu anhu kan abdoulah bun umar radiallahu anhu o inni o jangi sotu bagara e jungo nelaɗo juuɓi jeɗati o jangude sotu bagara e jungo nelaɗo ko ɗum waɗi ɗo sen darti no wona jangirede noon hande no sukaɓe wona neɗirede noon en yurdoto en tawi palgue no heewi e muɗum sabu no hawjere nden no ɗuuɗi e fiɗaɓɓere gandal ko ɗum waɗi buy jangi hunjike heña kono résultat ko janggana kon heɓaki fiyon ɗum ɓe faldu lawol no jangirten abu hurayra radiallahu anhu wi ma taallamna alquran hatta taallamna al iman thumma taallamna alquran fasdadna bihi imana min jangali alquran ha min jangi imanu yani laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal